Evo, drage naše i dragi naši, došlo je vrijeme da se izvuče prva dobitnica ili prvi dobitnik nagradne igre Podravskog lista i portala Podravski HR pod nazivom Kakva zima dok Podravskog ima. Znači, vaš posao je bio kupiti Podravski list, izrezati kupon i čekati da li vas budemo nazvali da ste vi sretni dobitnik 5 metara vrhunskih drva, napiljenih za peć. Znači, mogu se odmah koristiti. Eto ga, ja bih sad pozvao svojeg pomoćnika da dođe s kovertama pa da izvučemo sretnu dobitnicu. Evo Mato, gledaj ti kaj je to došlo. Da. Nije to lako. Neki imaju pomoćnicu, ja imam pomoćnika, ali to je tako. Kaj ćeš, tak je. Niš nije isto. Kaj, došlo je puno koverti? Pa puno koverti i sad malo sad moramo bi trebalo to zmešati. malo pomešati da bude sve pošteno, jel tako? Malo bomo mešali, malo bomo gore, dole, malo rukica. Eto, još malo. Mene gledaj kam gore lučiš šlukal. Evo ga. Evo ga, Podravski list, kakva zima dok Podravskog ima. Znači sve piše Ludbreg. Znači dobitnica ili dobitnik je iz Ludbrega. Ja budem to otprel, a ti boš čitao. Evo ga, to je sve. Evo ti. Evo, kupon je tu. Pogledaj dalje sve vredo. Kupon je tu. Znači, naša dobitnica je Đurđica Dežić iz Ludbrega. Evo, pa budemo Đurđicu odmah ih nazvali. Da vidimo mi kad ta drva mi možemo njoj dostaviti. Zvoni. Valjda se bude gospođa javila. Ako ne budemo pokušali kasnije. Dobar dan. Dobar dan. Jesam dobro gospođu Đurđicu? Da, kome treba? A, ko vas treba? Pa treba vas jedan čovjek koji bi vam rekao dobru vijest. Jeste vi možda igrali kakvu nagradnu igru u zadnje vrijeme? Kaj sam? Jeste igrali kakvu nagradnu igru u zadnje vrijeme? Nisam igrao. A niste? Pa kak niste? Pa mi imamo tu vas da ste poslali za nagradnu igru Podravskog lista za 5 metri drva. A to jeste. Onda vam ja moram reći da ste vi dobili tih 5 metri drva. Kaj sam ja dobila? Vi ste dobili 5 metri drva. Vrhunskih drva, spivenih za peć već. Aha. No, a kaj bi vam i to mogli dopevati onda? Imamo i kamiona i sve. Sve bu došlo do vas. Ja, ali koliko bi vi to računali? Ma kakvo, gospođo, računanje? To vam poklanja Podravski list. To je nagradna igra. To boste dobili lepo sve. To je nagradna igra koju ste vi osvojili. Zato jer evo čitate Podravski list, a inače čitate Podravski list. Ja. Stalno čitate. Evo vidite. Znači, vi imate 5 metri drva. O, super, baš ste me obradovali. Baš nam je jako drago kaj ste veseli. A ovak, vi bi se mi trebali dogovoriti kad bi vi vama ta drva dopelali. Bi to moglo biti sredu, na primjer. Ste vi doma u sredu? U srijedu? Da. Kak, prije podne? Pa prije podne bi to bilo, od 9 do 12. Može, ali znate da me paše, ja od 11 idem na posel, ja sam ga isto na poslu. Aha, vi ste na poslu. Onda od jutra. Onda budemo tak napravili da to ode jutro. Može? Može ujutro. Ja vas budem gospođo nazval i sve se budemo lijepo dogovorili. Može. Hvala vam lepa kaj čitate Podravski list i nastavite i dalje. Dobro, puno hvala. Ajde, doviđenja, bok, čujemo se, bok. Bok. Evo, gospođa Đurđica je osvojila 5 metri drva, a mi vas, dragi čitatelji, pozivamo da šaljete dalje kupone, jer ova nagradna igra traje još 2 tjedna. Znači, ponedjeljkom svi trk na kioske, u dućane, po Podravski list, izrešite kupone, pošaljite nam i čekajte naš poziv. Hvala lijepa.